manaykuna llapa llaykichispak munay suma hatun napayukuyta chay achimuykichis kay wayqiykichis michij Marco Chambi kay 15 punchay piña tarikushanchis may sumaq kay marcas de Cristo Jesucristo yayanchis may sumaqta noqanchis raykuruwan chayta qhawarishanchis qallarinanchispaq taytanismanta mañarakusunchis ancha munasqa sumaq taytayku sutiki yupaychasqa kachun may sumaq sutiki ch'uya sutiki qanmi taytay tukuy atiniyuq kanki qampin imapis atiy taytay may sumaq kay wawaykunata saminchaykuy taytay sunquykuta umaykuta may sumaqta kanki charispa taytay rimayumayku maytaraqcha taytay mañarkuykuman chayllataraq mañarkuyku ancha munakuq Santo Jesucristo qollaniq sutinpi amén taytay. Kay 15 punchaypi tokawanchis qhawari kay warmi manta qhawarisunchis mujer samaritana warmi manta Samaria llaqtamanta qhawarinchis kay Evangelio según San Juan nisqata qaynawunchik qhawarinchis yuwarinchis Juan kasqa hijo del trueno ñawpaq truenoq churin kay rayoq wawan karan porque carácternin karan fuerte pawariran, contestarokoran, parlaran, asambleakunapi parlayushan, kallikunapi parlaykushan, rimarishan, mana injusticia nisqata pay soportancho, riman, parlan, qaparisparaq parlan. Kunantaq chay runa, chay alto simiyuq runa cambiasqa. Kunanqa chanin runaman tukupun, pasaq manso runaman tukupun. Hinaspan kunan chay apóstol tukun, apóstol del amor, munakuymanta apóstol riman. Y pay siempre parlashan munakuymanta, munanakuychis, munakusunchis, munanakuychis, munakuy. Y kunan qhawarisunchis kay manta. Nispanin, yoqsi yarantaqmi Jesús kay Judea manta, hinaspa waqmanta Galilea llaqtaman haykun. Hinaspa chaypi porque necesario purinan karan Samariaman nispanin. Hinaspan purin haqay Samariamanta Sicar llaqtaman haqay Jacobpaq uytu ruwasqan churinman Joséman qoranchayman. Kay Juan tawat aqayninpi 15 ch'ikunmanta tawa pishqa sota qanchis hasta tawa chunka ishkayniyuq kaman kunan qhawarisunchis kay historia nisqata kay vidata munay sumaq vida llakikuytaq munaytaq llakikuy porque mana hucha kusikuy kanmanchu huchapi pips purishan mayqin runapas huchaman urmaykun chayqa mana kusikuypaqchu llakikuy ojalá huchakuq runalla waqanman noqanini sunquypi ojalá huchakuq runalla wañunman y mana pitapis afectan mancho mana pipis parlan mancho pero mana chaynachu huchaqa huchaman uqruna urmaykun chayqa mana payllachu waqan sino wawankuna waqan llakikun runakuna khuyapayanku wawakunata waqaywan llakikuywan qhawarinku mana pascha pay kikin huchaman urmayuqta ninkuchu uyanpi pipis niyta atinchu qayna porque ñawsa purishan tutayaqpi purishan pitaniqtapis a veces con buena intención nisqaniqtapis a veces renegaspa contestado kunku a veces resentero kapunku hasta a veces más marchayapunku hasta quejaman urmayunku huchapi kashaspa entonces huchapi kaq a veces sasanera y mana pay cuentata qokunchu llapan runakuna cuentata qokunku pero pay mana cuentata qokunchu. Entonces tayta maman waqan, compadrekuna waqan, ahijadokuna waqan, wamasikuna waqan, ayllumasikuna waqan, reneganku, hukunaq asikunkutaq, kusikunkutaq. Nimi mana envidia kanriki, aynachu manachu, aynapuni kashanriki. Mana mikhuykanchu, mana puñuykanchu, mana mikhunchu, waqan, mana puñunchu. Y a veces onquywan hap'ichikunku, onquy lluqsin cuerpopi mi mana waqaykan. Kaypi kashan asunto Jesús mashkan. Jesús mashkawanchis. Manan kankunachu noqataqa aqllawankichis noqan kankunataqa aqllaykichis nispanin kay ch'uya qillqa. Hueqipanaykuna
Kaypi Jesús mashkashan. Jesús mashkawanchis. Qallarimanta pachichay kashan. Adán Evawan huchamur mayusqaku ishkayninko hinas pakargusqaku. Porque qalachichi kashasqaku nispa paykuna ninko. Jesucristo yayanchis Dios yayanchis okurimuspa nin maypi kashanki nispa nin. Hinaspa nin ay pakarokunin porque qalayan kashasqani pinnisunki qalqasqaykita nispa nin. Seguramente mikhuranki mana mikhuy ama mikhunkichu nisqayta seguramente mikhuranki riki. Maypi kashanki hamuy. Pi mashkaran. Adancho Dios choqallani mashkayta Dios. Kaypi Jesucristo yayanchis mashkashan. Necesario karan Samaria llaqta pasayta. Necesario ponen karan Samaria llaqta pasayta. A veces no caes ninchis kay llaqtapi kay suyupi waranqa runa kawsan. Imaraykotaq nuqatapuni kay pasarawan. Imaraykotaq nuqatapuni kay pasanawan karan nispa ninchis a veces. Imarayku nuqatapuni. Manachu payta, manachu haqayta, manachu haqay runata, imarayku nuqata. Kaypi nin necesario ponin pasanan karan Samariata. Haqay pozo nesqapi p'uytu mayupi p'uytu pozopi haqay unupugio nesqapi, aunque mana unupugioqa natural no haqay t'uqu ruwasqa kasqa, Jacob ruwasqa wawankunapaq. Haqay p'uytu nesqapin Jesús tiyaykuran sayk'usqa. Jesucristo yayanchisqa manan huchaman urmaykuranchu porque payqa Dios hina kallpayuq karan, porque payqa angelkunawan puriran kushka manan chaynachu karan. Payqa kay pachata hamun runa hina qan hina nuqa hina. Runa hamun. Entonces Jesucristo yayanchis urmayuman karan tentación man. Huchaman urmayuman karan manachu urmayuman karan. Pero paymi nuqanchisman saqiwanchis ejemplo nisqata. Allinta purinanchispaq. Paymi porque qallarimanta pacha nuqanchis runakuna excusa nisqata churasqanchis. Manan atimanchu, manan atisunmanchu, manan kayqa nuqapaqchu, manan atisunmanchu, sasan, haqaynan, kaynan. Y Jesucristo yayanchamuspa pay kikin purin. Kaypi nishan y sayk'usqa purisqanmanta. Haqay tiempo mana kunan hina bicicleta karanchu. Mana haqay tiempo kunan hina moto karanchu. Mana haqay tiempo kunan hina carro karanchu. Chakipi puriran. Nishota Jesucristo yanchisqa chakipi puriran. Y kaypi nishan Jesús kan sayk'usqa purisqanmanta. Tiyayukun haqay p'uytuq laruchampi. Y karan más o menos kay suqta horas hina 15 tarde, 3 de la tarde nesqa karan. Interesante. Mana kay cristiano vidapi imapis kanchu casualidad. Mana ni waqchu qanway qaypanay kayqa casualidad a ver con qayllamanta kay botonta poqerurane o mana casualidad kanchu vidanchispi. Y aún y más desgraciaña pasar wanchis, aún mishkarukunchiña, urmarunchiña, aún waqarunchiña, aún manaña pagaruanchischu, manaña chayrato imapis manaña tarirunchichu, imaña pasan chaypis. Wayqipanay manan kanchu casualidad nesqa kay vidapi. Jesucristo yayanchis kay p'uytu kantupi tiyashan mana casualidad raykuchu. Chayamun Jesús tarin, tay Jesucristo yayanchis tariwanchis. Pay mashkawanchis, pay tariwanchis. Munakuspa. Huwawanchista nuqanchis corrijinchis iminata. Nuqa sunquypi nini, nuqa kay rimaynipi nini. Apóstol Pablo ninrik, aynata. Ishki clase corrección wawakunapaq wayqipanaykuna. Huk wawakuna entienden como nesuman hina buenas maneras, kusikuspa. A veces iglesia ma porinchis kusikuspa, pawarispa, ternuyuq kashaspa, ishkay chakiyuq kashaspa, makiyuq kashaspa, allin familiayuq kashaspa, wawayuq kashaspa.
Qolqiyuq kashaspa. Pawaspa librería manta, bibliata, pachaj balechta, ishkei pachaj balechta, mejor bibliata, como maletín tarantarocuaj, porque colqueo kashanki. Y a veces mana purinchichu, mana munanchichu purita. Y a veces taitanchis, apuyayanchis, apawanchis, wajawanchis, mana munakuspacho, sino munakuspa. Ongoy ukumanta, separación ukumanta, muchiyo ukumanta, wakay ukumanta, accidente ukumanta, porque taitanchis ni wanchis hamunki, haikunkin kaita, imataña roay, imaitaña puri, piwaña puri, imataña may, hamunkin, tukunkin kaiñampi nespa, mana munakuspachu, sino munakuspa. Y maraiko, hermano pastor, porque payaka monang siloman haikunay kita. Payaka manak hawasunki kunang yamantachu, kay wata yamantachu, kay killa yamantachu, mana, kay punche yamantachu. Payaka hawarisunki wiñaypaj. Yoh punche wakanchis. Pakaring mincha wataman, kay pishka watamanta, chunka watamanta, kusikunanchispaj. Luichu hina saltarispa, porenanchispaj. Y yuarinanchispaj. Y mainatan yoximoranchis, haqay Egipto nesqamanta. Y mainatan ñawpaj esclavo karanchis. Kusisqa kawsananchispaj. Chayamunme ojuarme haqay Samaria llaqtamanta. Uno orquco haqay uhyumanta, haqay t'uqumanta. Hinaspata Jesucristo yayanchis nespanin. Qoway tomanaypaj. Hinaspata chaypenin imaynatan kanri judío runa kashaspa noqamanta mañakuanki unota noqaqa kani samaritana warmin yaki judío kuna samaritano kunawan mana paykuna pura tuparankuchu ni parlanakurankuchu rimanakurankuchu kaypi kashan interesante ojo qallari haqay tiempo pues qhariwan warmiwan mana tupayorankuchu. A no ser karan qosayniki, a no ser karan señorayki, warmiyki. Uno. Ishkay kaypi kashan. Kay señoraj pasado kashan hatun pasado. ¿Por qué? Porque si paskunaqas, pañachakunaqa hamuranku tutachamanta. Porque inteqa manaraq lluqsimusqachu. Kan imagina con que imaynanti ay desiertope, ako patape. Inti lluqsimunteqa kankayunraqmi chay aqupis hornopi hinaraqmi q'uñirin, sasapuri. Entonces uno aysakuqa puriranku tutallamanta o tarden. Suqta horas, tardenta, pishqa horas, suqta horas, tardetaña, inti chinkayuy patapiña kashan, chaypiqa tranquiloña p'unchay kashan. Tutachallamanta. Pero kay horas taqa, kay 3 de la tarde nesqataqa mana pipis puriranchu. Entonces paylla puresqa, sapallan puresqa. Porque vergüenzapi kasharan. Imaniwanqa kucha, hayk'aniwanqa kucha, kayna qhawarisqa, asirikuranku, qhawarispa umankuta kuyuchiranku, siminkuwan mana primarispa, mana uyarichirankuchu, pay hamuran, paykuna ayqikapuranku, pasaq chiqnisqa karan, pasaq miyi qhawasqa karan chay señora. Y paywan Jesucristo yayanchis parlashan, qoway unota nispa. Hinaspa chay señora qhawarispa noqatachu palapashan, iminan kay nispa sorprendeokun. Noqatachu palapashanki, ari qanta palapashayki. Pero imina kan judío runa kuna Samaria runa kunata, mira. Hayk'aqmanta kay Samaria lluqsimun. A veces no kay Samariata qhawarinchis, no kiki qhawarin a veces Samaria, haqayna Samaria, lo peor nisqat qhawanchis. Mana chaynachu ayqipanay. Yuashankis qankuna haqay tiempo David paqchurin karan Salomón. Hinaspa Salomón wañun. Salomón paqchurin karan Roboam. Yuashankis chayta manachu. Muy bien. Pay heredero karan Roboam. Millerona, mana yo edificio yo chukaran.
Hinas papay wahachimun riki. Wahachimun llapan suyumanta general kunata. Wahachimun llapan suyumanta. Hinas papay juntayuspa ameapun riki llaqtata. Kay uña dedoyme más hatun dedo manta taitay mantaka taitayqa sorreawanmi suqasunkichis nuqaqa mach'eqa suqasaykichis taitaywanqa quintaltan q'ipirankichis nuqawanqa 15 quintal imi mana duramente parlapeapun hinaspa Israel riki ishkayman chay p'unchay p'akirakapun chay suyu ishkayman p'akarakapun haqay wichaypi norte nisqa y sur nisqa nortepi quedapun mayqin capital niuq chay Samaria capital surpere Jerusalén solamente tribu nisqalla quedarakapun surwan Israel paella quedakapun riki Jerusalén capital niuq haqaymanta Jeroboam nisqa Roboam garan riki Salomón pachchurenqa pero haqayla ropit Jeroboam nisqa millerona pasqa millerona pay imi mana estatuakunata rurayatapun riki fronterakunapi más que todo inespanin manan Jerusalén purinkiñachu hayk'aqpas porque payqa manchakuran manchakuyrayku chayta ruran porque si porengaku Jerusalén ma porengaku Israel chayqa ya está nuqama contra kutirungaku entonces nuqa reinoyta kay imperioyta kay gobernacionyta kay kamachikuynita waqaychasqa nispaneran chayrayku y chaymantan Samaria karan capital pero pasaqta paykuna urmeatapunku total último chayrayku deportación kaqtin riki paykunan primero tak urmayunku chay patamantañan Jerusalénqa urman ay watan qhipataña Samaria karan capital nishu munay hatun y paykunaq karan kaypi kikin Jacob rikiruasqa Jesús te transforma Jesucristo yayanchis t'ijrachiwanchis mujer kay warmi samaritana warmi parlayon imi manata Jesucristo yayanchis niropun kaqta payta hinaspa paynin qanchuna kashanki profeta hinaspa nin bueno noqaykuqa adoranayku Jerusalén yapin ninkichismi qankunaqa tayta mamaykutaq niran Samariapin adoranaykichis nispa niran Jesús nin manan ni Jerusalén bibischu ni Samaria bibischu sino hinantin mundupin apakonqa kay hinaspa pay nin verdaderamente qankashanki profeta ari hamunqan Mesías hamunqan payqa ispichiwanqaku sé que ha de venir el Mesías hamunqan Mesías Cristo sutiyuq pay nin yo soy nuqan kashani qanwan parlaq yo soy el Mesías no kankani Mesías no kankani tanta kausanapaq no kankani k'anchay kay mundopaq no kankani punku ovejakunapaq no kankani michiq qankunaq michinaypaq no kankani kawsari wañuy kawsay resurrección y la vida kawsay no kankani qankunapaq no kankani ñan chanin parlay no kankani kawsay no kankani y pay chaypi nisharan no kankani hinaspa chaypi warmi kusiyukun hinaspa p'itayon riki kutiyun llaqtanman chay aysananta chay cántaro nisqata wekchuspa teran riki llaqtaman runakunaman willatamun hamoychis kaypin kashan qari imaymana ruwasqayta neatapuwan manachu pay kashanman kay Cristo nispa riki hinaspa peteamunku paykuna kutimunku ay imaynan kay qué maravilloso noqaq mikhunayqa Jesús taytanchispaq voluntadnin ruwaymi nispanin tukukuy patapi nin kay warmita ninku chay llapan runakuna hamuqkuna manan noqaykuqkunan iñiku nisqaykimantachu sino noqayku kikiykun uyariyku y yachayku kay chiqaqtapuni kasqa pay kay Salvador del mundo kay mundo q'ispichiq Cristo Señor weqipanaykuna
huk warmillamanta ni allintapachu chay warmi kawsasqa chiqnisqa warmi enqasqa warmi imaymanamanta rimasqaku chay warmimanta sapallan wich'usqa warmi chay ukhullamanta llapan llaqta iñipun wayqipanay qanqa ancha munasqan kanki taytanchispaq qantaqa taytanchis mashkhachasunkin wayqipanay si taytanchispaq kunkanta uyarishinki chayqa ñawiykita ch'irmiyuy hinaspa taytanchismanta mañarakusunchis atiqkunaqa chakimanta churayakusunchis hinaspa mañarakusunchis ancha munasqa sumaq taytayku sutiyki may sumaq yupaychasqa kachun kay wawaykikuna taytay saminchaykuy sutimanta suti may sumaqta qan umanpataman makikit churahataspa hampiykuy taytay tullunchu yawarninchu aychanchu cambianachu operanachu may sumaq qan taytay qampin imapis tukuy atiyqa qanllan taytay kanki nuqaykuq michiqniykuqqa q'ispichiqniykuqqa qanllapin nuqaykuqa iñisaqku achalao sulpayniykikun taytay chillata mañarukuyku ancha munakuq santo Jesucristo qullanayki sutinpi amén taytay